Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Turi kw'igenekerezo rya 19 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu ndababwira ko imirwano ikomeye cyane ikomeje kubera muri Kivu y'Epfo. Muri teritwari ya Fizi urugamba rukomeje kwambikana. Intare za Sarambwe ndetse n'abarwanyi batwirwaneho bakomeje guhangana n'ibitero bikomeye cyane by'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya FARDC. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko abarwanyi ba M23 barimo kongera abasirikare benshi cyane mu kibaya cya Rusizi. Amakuru yizewe arimo kongeraho aravuga yuko imirongo miremire y'abarwanyi ba M23 barimo kwiyongera mu kibaya cya Rusizi. Urugamba rwaba rugiye kwambikana muri biriya bice. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko abarundi benshi cyane ndetse n'abasirikare ba FARDC ku munsi w'ejo kw'igenekerezo rya 18 babonye ayimbwa yaboneye ku mugezi mu mirwano ikomeye cyane yabereye mu gace ka Remera. Muri aya makuru yacu ndababwira ko ubutegetsi bwa Kongo burimo kuryoshya Amerika. Perezida Tshisekedi arimo kuryoshya ubutegetsi bwa Amerika kugira ngo bamufashe kurwanya M23. Nyuma y'uko Tshisekedi yafashe ibirombe bya Rubaya kuri ubu ngubu bigenzurwa n'abarwanyi ba M23 maze akabigenera Abanyamerika. Ubu ngubu Tshisekedi yongeye gukora ikintu gikomeye. Turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko ubutegetsi bwa Kongo bwongeye gutangaza ko byanga bikunda ku neza cyangwa ku nabi ubutegetsi bwa Kongo bugiye kwisubiza umujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Ese biraza kugenda gute? Ese intambara ikomeye cyane niyo igiye gutuma ubutegetsi bwa Kongo bwisubiza bino bice? Biraza kugenda gute rero? Ibi byose nibyo tugiye kugaruka ko muri aya makuru yacu. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore rwose. Nyamuneka kanda kuri like. Niba urimo kureba aya makuru ndagusabye ngo ukande kuri like. Ntugende utabikoze. Niba utarakanda kuri subscribe nabyo ubikore kandi utange n'igitekerezo cyawe. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe muri aya makuru, ni munyemerere aya makuru yacu tuyahere ku mirwano ikomeye cyane irimo kubera mu Minembwe muri Kivu y'Epfo. Ku munsi w'ejo kw'igenekerezo rya 18 ku isaa 6 z'amanywa ku isaha ya Goma ndetse na Bujumbura nibwo byari biteganijwe ko agahenge kagomba kubahirizwa. Impande zirimo kurwana muri Kongo zagombaga kurambika intwaro zabo hasi. Urwamo rw'amabombe ndetse n'amasasu byagombaga guhagarara. Imirwano yagombaga guhagarara maze agahenge kakubahirizwa. Ntabwo ariko byagenze. Ahubwo ku munsi w'ejo kw'igenekerezo rya 18 imirwano yari irimo kubica bigacika mu bice bitandukanye. Hari imirwano ikomeye cyane yabereye mu Minembwe. Hari imirwano ikomeye cyane yabereye mu kibaya cya Rusizi ndetse no mu bindi bice bitandukanye nka Masisi naho amabombe yarumvikanye. Kuri iyi nshuro rero kw'igenekerezo rya 19 imirwano ikomeye yiriwe irimo kubera mu micungararo ya Puwezero. Amakuru yizewe arimo kongeraho avuye ku rubuga rw'intambara aremeza ko imirwano ikomeye cyane irimo kubera mu misozi ikikije agace ka Puwezero.
abasirikare b'u Burundi ndetse n'abasirikare ba Kongo bongeye gutangiza ibitero bikomeye cyane bigamije kwisubiza agace ka Puwezero. Muri kano kanya turimo kuvugana ndabamenyesha ko kano gace ka Puwezero karimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23 ndetse n'abarwanyi ba Twirwaneho. Intare za Sarambwe n'amadubu ya Twirwaneho ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 18 bari barimo kugenzura kariya gace. FARDC, abamayimayi ndetse n'abarundi nabo batangije ibindi bitero bikomeye cyane, ndetse bino bitero birimo guhitana abasivile. Hari za bombe zirimo kwitura mu banyagihugu. Amakuru yizewe akemeza yuko ibisasu birimo kuraswa na FARDC birimo guhitana abasivile. Iyi mirwano ikomeye cyane irimo kubera muri Kivu y'Epfo irerekana neza ko iby'agahenge ntacyo byigeze bivuga. Iby'agahenge rwose ntabwo byigeze byubahirizwa. Imirwano irimo kubica bigacika, cyane cyane muri teritwari ya Fizi. Intare za Sarambwe ziracyagenzura agace ka Puwezero, nubwo ibimenyesha makuru bimwe bimwe byo muri Kongo birimo kuvuga yuko FARDC ngo yaba yisubije agace ka Puwezero. Ni ikinyoma, ntabwo ari byo rwose. Kugeza muri kano kanya turimo kuvugana, abarwanyi ba M23 nibo barimo kugenzura agace ka Puwezero. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa muri kano kanya, mu kibaya cya Rusizi harimo kugaragara abarwanyi benshi cyane ba M23. Ubutegetsi bwa Kongo n'igisirikare cya FARDC baravuga yuko M23 irimo kuramforusa pozisiyo zayo, ngo barimo kongera abasirikare benshi cyane mu bice bya Sange ndetse no mu bice byegereye Kiriba. Amasoko yanjye muri kariya gace aravuga yuko abarwanyi benshi cyane ba M23 bagaragaye barimo kwerekeza muri Sange. Hari amakamyo menshi cyane atwaye abarwanyi yagaragaye arimo kwerekeza muri biriya bice. Ni nyuma yaho ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 18 igisirikare cya Kongo n'igisirikare cy'u Burundi bagabye ibitero bikomeye cyane mu misozi ya Sange. Habaye ukurasana gukomeye cyane muri biriya bice by'ikibaya cya Rusizi. Ni muri Kivu y'Epfo. Ni ibitero byasize M23 isubije inyuma FARDC n'abarundi. Amakuru yizewe rero aremeza ko intare za Sarambwe zarakaye. Intare za Sarambwe nazo ziryamiye amajanja, ndetse abasirikare benshi barimo kwiyongera muri biriya bice. Igisirikare cya Kongo ndetse n'ubutegetsi bwa Kisekedi baravuga yuko M23 ngo yaba ifite umugambi ukomeye cyane wo kwataka pozisiyo za FARDC. Ndetse igisirikare cya Kongo kirimo kuboroga kivuga yuko M23 irimo kongera abasirikare ndetse n'ibitwaro bya rutura mu misozi ikikije igisagara cya Uvira. Ngo hari ubwoba ko M23 yabigiye kwerekeza mu mujyi wa Uvira. Ibingibi byose bibaye nyuma y'urugamba rukomeye rwabaye ku munsi w'ejo. Indege z'intambara za Kongo zahagurukiye mu gihugu cy'u Burundi maze zivundereza urufaya rw'amabombe mu misozi ya Sange. Amabombe menshi cyane yumvikanye muri Sange. Ibingibi rero byabaye agasomborotso gakomeye. Intare za Sarambwe nazo zamaze gufata umujinya. Intare za Sarambwe zirimo kwitegura kurwana urugamba rukomeye, ndetse birakekwa yuko intambara ikomeye yabigiye gusatira umujyi wa Uvira. Umumenyesha makuru wacu Dani Faruku ari muri Kivu y'Epfo aravuga yuko amakamyo menshi cyane atwaye abarwanyi ba M23 yagaragaye arimo kwerekeza muri Sange.
Amakuru kandi akavuga yuko mu bice bya Ruvungi ndetse no mu bice bya Kiriba naho M23 yakajije umutekano. Abasirikare baryamiye amajanja ku rwego rwo hejuru, biribonekeza ko biteguye urugamba. Umunota ku wundi urugamba rushobora kwambikana mu kibaya cya Rusizi. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa, nyuma y'aho Tshisekedi amaze kuryoshya Abanyamerika basaba yuko bamufasha kurwanya M23, ndetse Tshisekedi akaba yatanze ibirombe bya Rubaya. Kuri iyi nshuro noneho Tshisekedi yakoze ikintu gikomeye. Nyuma y'uko Tshisekedi afashe ibirombe bya Rubaya, ibirombe biri mu gace kagenzurwa na M23, akabyongera ku rutonde rw'ibirombe byeguriwe Abanyamerika. Kuri iyi nshuro noneho ubutegetsi bwa Kongo bwamaze kwemerera Abanyamerika ko bazacukura amabuye yose bifuza muri Kongo. Amabuye yose bashaka muri Kongo Abanyamerika bemerewe kuyacukura. Tshisekedi nawe yabahaye kondisiyo imwe yonyine, kumufasha gukubita M23 bakayivana mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Ngo nibaramuka birukanye M23 bakayivana muri Goma ndetse na Bukavu, Abanyamerika bazegukana ubugenzuzi bwuzuye ku mabuye y'agaciro ndetse n'ibirombe bikomeye cyane muri Kongo. Ibingibi rero abakongomani bamwe barabibonamo ko Kongo irimo kugurishwa. Hari abanyapolitike bakomeye barimo kwamagana ibi bikorwa bya Tshisekedi. Baravuga yuko Tshisekedi arimo kugurisha umutungo kamere wa Kongo. Bakavuga yuko igisirikare cya FARDC cyananiwe gucungera ubusugire bw'igihugu. None Tshisekedi nawe arimo kugurisha amabuye y'agaciro ya Kongo ku Banyamerika. Kandi bamwe mu Banyamerika nabo bavuga yuko batagomba kujya kwijandika mu ntambara zo muri Kongo. Tshisekedi niba yibwira ko Abanyamerika bashobora kurasa M23, ngo rwose ni ibintu bizagorana cyane. Nta musirikare w'umunyamerika uzajya muri Kongo. Ibingibi byo rwose Tshisekedi nasubiza amerwe mu isago. Ahubwo Tshisekedi arimo gusaba Abanyamerika ko bakoresha MONUSCO, maze rya tsinda ry'ingabo za MONUSCO bakaba barasa kuri M23. Ibingibi kandi nabyo biracyagoranye cyane. Muri iyi minsi Tshisekedi arimo kuryoshya Abanyamerika, arimo kubegurira ibirombe by'amabuye y'agaciro, ndetse arimo kubaha uburenganzira bukomeye cyane bwo gucukura amabuye y'agaciro muri Kongo. Ibi byose Tshisekedi arimo kubikora kugira ngo arebe yuko yaryoshya Perezida Trump, maze nawe ashyireho igitutu gikomeye cyane kuri ziriya nyeshyamba za M23. Ubutegetsi bwa Kongo uyu munsi ku igenekerezo rya 19 bwongeye gutangaza ko burimo gukora ibishoboka byose kandi ko bugiye kwisubiza umujyi wa Goma na Bukavu. Minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu Bwana Shabani yatangaje imbere y'abamenyesha makuru ko umujyi wa Goma na Bukavu ugiye gusubizwamo ubutegetsi bwa leta. Yavuze yuko ubutegetsi bwa Kongo bugomba kugira ubugenzuzi bwuzuye ku mujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Ibingibi rero bisiguye ko M23 igomba kuva muri uyu mujyi kugira ngo Kongo yegukane ubugenzuzi bw'iyi mijyi ikomeye. Ibingibi rero bizakorwa mu buryo bubiri. Nuko Abanyamerika bafasha ubutegetsi bwa Kongo, maze ngo bagashyira igitutu kuri zino nyeshyamba zikaba zava muri Goma ndetse na Bukavu, ngo bakavamo nta mirwano ibayeho. Ndababwiza ukuri, ibingibi ni ibintu bidashoboka. Intare za Sarambwe zararahiye zirirenga, bavuze yuko batazava muri Goma ndetse na Bukavu, ndetse ngo Kongo niyumva ifite imbaraga izaze besurane barasane, maze uzanesha undi azagume muri uyu mujyi. Ibyo kuba rero Abanyamerika bashyiraho igitutu biribonekeza ko ari ibintu bisa nk'ibidashoboka.
Ikindi kintu cya kabiri rero gishoboka cyatuma izi ntare za Sarambwe ziva muri uyu mujyi wa Goma ni imbaraga za gisirikare. Ibingibi byo rwose ni ibintu bishoboka mu gihe hagaragara imbaraga za gisirikare zarasa M23 maze zikayinesha, nta kabuza bazava mu mujyi wa Goma birukanke. Ariko ibyo gukoresha amagambo bakavuga yuko babirukanye mu mujyi wa Goma byo rwose ntabwo bizashoboka. Iyi ngingo yo gukoresha imbaraga za gisirikare, Abanyamerika ngo baba barimo gutegura MONUSCO ndetse no kuyiha intwaro zikomeye kugira ngo ya brigade ya MONUSCO izakoresha imbaraga za gisirikare mu kurasa bano barwanyi ba M23. Kandi nabyo ngo bizagorana cyane rwose. Intare za Sarambwe nazo ziryamiye amajanja kandi zavuze yuko zizarwana umuhenerezo. Biribonekeza rero ko utwigoro twose twa Kisekedi two kuryoshya Abanyamerika rwose ntacyo tuzageraho. Abanyamerika bashobora kuzacukura aya mabuye y'agaciro kandi Kisekedi ategukanye ubugenzuzi bwa Goma na Bukavu. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa, n'abasirikare b'u Burundi barenga 90 baguye mu gace ka Remera. Ku munsi w'ejo imirwano ikomeye cyane yabereye mu gace ka Remera. Ni imirwano yasize abasirikare b'u Burundi barenga 90 baguye ku rubuga rw'intambara. Amasoko yanjye yizewe mu gisirikare cy'u Burundi aravuga yuko abasirikare benshi cyane bakomerekeye muri kariya gace. Igisirikare cya Kongo ndetse n'Abarundi bari bagabye ibitero bikomeye cyane muri kariya gace bashaka kukisubiza, ariko byabataye kuwa amazi. Intare za Sarambwe ziracyagenzura kariya gace. Muri iriya mirwano ikomeye cyane yabereye mu misozi ya Remera, igisirikare cya Kongo cyakoresheje intwaro zikomeye. FARDC n'Abarundi bakoze ibishoboka byose ngo barebe ko bacakira Remera, ariko byabataye kuwa amazi. Agace ka Remera karimo kugenzurwa n'intare za Sarambwe. Abarundi barenga 90 barapfuye. Amakuru kandi akemeza yuko inkomere zahakomerekeye ari nyinshi cyane.